Obisi ya mubangania wa madhabu ya thirikari na control of budget no reti obisi ya gavana gutirimana na mbunge ya kaunti na kwaraniria na gwitikanira gukonia ubangania bwa kigina gya kaunti ya Meru kia mwaka jo 2024-2025 kirirendekithia ria mbunge ria kugairwo ward milioni 45 rikiendeka mwana bau gutegerwa kairi kenda gwitaniria na watho bwa mung'ana jo 30 kuma kirigana gwitakiri witi na mbere na 70 kuma kirigana gwitakiri mabataro Jamichara. Boniface Mongera ari na chonkuruke na bakwethirwa baikinyithia mbere munene obisi control budget ya Nairobi ntukwenarwa rutero thirikari kaunti ya Meru na rutero bunge kaunti ya Meru bondi bajokire nkuruke mathaja na kwethirwa bakiaraniria na nyumene betikaniria nteto iji nteto embere buru ni ati budget ya mwaka 2024 budget ya thirikari 2025 ikethirwa ikienderea chorije kine itemized jaore MCs babunge kaunti ya Meru babanganirie kiri CFSSP bwajaire thirikari gavana Mwangaza ikethirwa ikiandika mendekithiria jao igure nare bakwethirwa bakiona ibatunyirwe mbesha ibunge kaunti ya Meru bwajethatu na bathiria kuandika mendekithiria jao bonthe bakethirwa betirimana na rutero assembly bethirwa bekara nthi iguru baranirie betikanirie imbio bagaita ito na imbio bakongongera na beja kurikania ibedi kiri memorandum ira bakethirwa bakiandika ithirwa ikithingatira sheria PFM ya mung'ana 70 ithirwa budget ya recurrent na mung'ana 30 ya development ntubwajana na itha bara moko ja gwitikaniria iberi batithirwa bakiona mbeca cia gutumira mwaka junthe jora kujikira na gichunko vote on account na kwatire nteto cia cionthe na micemanio ni batare kwithirwa ithira mbere muri jo tanto jukinyira muthia boborio na bakomenya kuringana kanyoni mtotoro twithurite siri na aturita kuna gintu kimwe nteresho ijire itirumara shirikenie gintu giki nakyo nikire igure mbeca cia kwewa ire cijikire na gichunko ya conditional grants ugo kariatere bunge ya kaunti ya Meru bomari bagwatirite gavana Kaira Mwangaza atumba kwithirwa ki budgetira mbeca ici cia kwewa kiri budget ya maendeleo na kweja kwa kethirwa kithithia abakethirwa bagicita ita ngaruko wingi no ruterwa gavana bariugo ja withire bakethirwa baikira mbeca ici kiri budget ya maendeleo bang'ang'anirite unaku na ndekwenda kuigua uge bo Daktari Margaret Nyakango ndamuringira thimu na mbirire aberekithiriria atiri rutero executive bethirwa bebangania budget yao ya kimaendeleo na bethirwa baikira gicunjĩ kia mbeca ciuma kiri thirikari ya Kenya na batigaria gicunjĩ kiu kingi kiri mbeca cia conditional grants Daktari Margaret Nyakango no karimo karirigite ogikaro giki arotero bunge kaunti ya Meru naru rotongire speaker ibu bundi MC rotero athona bona Jimo Chui mokaririgite okamite ya budget Patrick Mwiri na Nyankoroki clerk bunge kaunti ya Meru Kirari rotero thirikari ya kaunti ya Meru naru rotongire Twinchamba Mbithi CC Dickson Munene na CC Mutwiri nke reporter Ntoshero TV kuma ja kingine na kinene ke mushujo Nairobi Beta Boniface Mongera.